Vegnir duai la Confederaziun pudair sustegnair ils chantuns e las vischnancas schisa tracta da migliorar la rait de vias de velo. Ina rolla somiglianta alla Confederaziun già oz de las sendas de viandar. Tras il conclus federal vegnissen las vias de velo francadas en la Constituziun federala sco las sendas e vias de viandar. Da nov pudes la Confederaziun per exempel definir standards nationals per la rait de vias de velo. Quai cun la fina mira da augmentar la segirezza del traffic e da dischargiar l'ulterior traffic. La segirezza può per exempel venir migliorata cun separar il traffic. Per exempel cun vials de velo marcats o cun vias de velo chen separadas architectonicamain. Tras ina buna rait de vias de velo en ils autos, ils velos ed ils peduns main savens entapès ina lauter. Quai è important per qualche number de personas blessadas e mazzadas e cresci ils ultims ons der las ciclistas ed ils ciclists, entant che quest number essa reducit ar ils auters participants del traffic. Il conclus federal sciafescha la basa perché la Confederaziun possia sustegnair projects dels chantuns e de las vischnancas. Per la Confederaziun resultassan uscia custs da previsiblamein 1,8 miliuns francs per on. Quests custs vegnissen compensats en taifer il preventiv de l'Uffizi Federal de Vias. Responsabels per las vias de velo restan dentant vinavant ils chantuns e las vischnancas. L'impuls per il conclus federal è vegni dall'iniziativa per il velo dall'on 2015. Con questa iniziativa volevan differentes partidas e federaziuns francar in la Constituziun in obbligaziun da promover il velo. Per il Cussel federal e per il Parlament geva questa prescripziun lianta dentant memia lunch. Sco contraproposta all'iniziativa han es presentà il conclus federal davart las vias de velo e l'iniziativa è sin quai venida retraccia. La majorità del Parlament è stada dell'avis chi saia correct che la Confederaziun sustegna in l'avenir las vias de velo, sco che quai è il cas der las sendas de viandar. In engagi pli gronds a favur del traffic de velos saia ragionaivel. Ina minoritat è stada dall'opinion che il traffic de velos funziona già ozbain. Ina dettiana gins motivs per la Confederaziun d'intervenir in la suverenitat dels chantuns. Per il Cussel federale ed il Parlament esi cler, ina buna rait de vias de velo gida ad augmentar la segirezza del traffic. Ed ella dischargia la via fier, il bus ed il tram. La mobilitat in Svizzera vegna a crescer vinavant, per quai vaglia la paina da nizzegiar meglier il potenzial del traffic de velos. Per il turism daventia quel pli e pli important. Ir cun velo scenegia ultra da quai l'ambient. Per quests motivs recommandan il Cussel federal ed il Parlament d'acceptar il conclus federal davart las vias de velo sco las vias e sendas de viandar.